fout fin bagay. Mwen di nou, sa fè lontan nou pa kage. Mwen konpon da prepare, se sa ke koz nou pa kage. Mwen sou moun siye gare, ki ke bezwe agase, bounan yo tout fage jage. Le yo fout fin bagay. Le yo fage chagnet, travane nye mwen, si nan chache rappel nye vet. Nou net si se mwen, getan pase tout etap yo. Kounen kwe komanse, getan ki yemi etap yo. Sou nou men fase, sou jelem de bounan, da bounan.